waseNyukhasela ulethu uxolo igama umfundisi umbatha ayibonke Nkosi yamaNazaretha. Nkosi Yesu nomhlaba njengoba silapha siphelele phambi kobuso bakho hayi ngoba sigula. Hayi Nkosi ngoba hlanya noma mhlambe kukhona into esingazi ukuthi fanele senzeni. Ingoba Shembe ongcwele Jehova impela Nkosi sabantu uNkulunkulu akekho ufana nawe. Ucaphuna Nkosi eduze. Kwakumhla 23 kuFebruary 2022 unyaka odlule. Ngithitha umshumayeli uNcube waseNyukhasela uthi phuthuma mfana ngifuna ungiphelezele sihambe siye eThekwini. La kukhona khona uNkulunkulu wawulapha Shembe ongcwele Nyazi wezulu eOctavia Hotel etafuleni uyobusisa ihotel lamfokanala. Hayi lo Shembe ongcwele uNyazi wezulu akasho ukuthi ufike ebuhleni ukuze uzothola ukuphila. Noma uhlangana naye emoli uma uphethe ishumi walithola ithuba loguqa kubika usizi lakho konke kuzozenzakalela. Uma ngifika Nkosi Yesu nomhlaba nenhlanhla Thixo omuhle wasebuhleni wawumemile Nkosi. Uma sifika Jehova ongcwele wakuyinkosi yamangwe inkosi yakazwane phambili bese kwawubaba umfundisi uGcwensa ngase ngena emva kwamfundisi uGcwensa babengabaningi abantu. Uma ngifika Nkosi Yesu nomhlaba ehlalweni ngithi baba sengiqedile Nkosi Yesu nomhlaba ukufunda i-bachelor's degree lapha eVet University. Sesele Nkosi Yesu nomhlaba ngiwenza i-honors degree. Manje Nkosi Yesu nomhlaba bangivumela ukuthi ngiqhubeke ngoba ngiyakoleta esikoleni. Uthi wena Jehova ukoleta malini? Yasaba Nkosi Yesu nomhlaba nokisho ngithi Nkosi ngiyakoleta uthi malini? Ngithi 25,000. Uthi Nkosi kusise. Ngase Nkosi ngiyehlela inhlanhla engazi noma ngizophinde ngithole yini. Wawusuthi Jehova yini enye futhi oyidingayo. Ngase ngithi Nkosi yamakhosi ngicela Jehova uma sengiqedile ukufunda le-honors degree bese Nkosi yamakhosi laba bangithembisa umsebenzi bese ngiyawuthola uthi Nkosi kusise. Uma sihamba sikhonze izinto ezikaThixo ngoba lo Jehova ophambi kwethu akafani nokaMata lo lana phambi kwethu sikhonze izinto ezikaThixo uyashesha ukuzwa bese ashesha uphendula. Sihamba sikhonze ezulu la eHawiki kwakunengozi ngoba imini wayishayela sesihamba kwitraffic sengehlisa isithi ngiyalala kancane. Indaba esikhulume ehotela sazoyiqedela ku-N3. Uthi uJehova mangabe efika kimi ngephupho uthi vuka kusasa uhambe esikoleni. Ngisathi ngiyabuza ngithi niyokwenzani? Ayi ahamba baba. Ngithini umshumayeli mayivuka la eduze umshumayeli uthi baba kusasa ngihambe ngegulu uthi uyokwenzani? Nami ngithi azange salithola ithuba lokubuza. Hayi sikhonze Nkosi ngigibele ngasathi kulungile ngigibele ngasasa ngihambe ngesikoleni. Uma ngifika ngihlangane nabalungu abaphezulu baka School of Mining ngihlangane no Mr. Bomet akhuluma isilungu esiphezulu lapha athi ngibuse Mpuli ngabe ufunani lapha bese ngiyamchazela ngithi ngonyaka odlule bengiqedile kodwa manje angikhona ukuqhubeka ngoba ngiyakweleta imali ongango 25,000. Uthi hayi usho kahle sasa lokho kusayo thina sobe sinomhlangano nazo zonke imayini hamba uyobhala i-email usho ukuthi ufuna sikusize ngani. Hayi sikhonze Nkosi ngizange sabalisa maseko ngaphuthuma ngayibhala ngathi ngidinga okungaka konke uma ubhala ukuhlanganisa kwaku-25,000 kwakumhla ka-24 ngibhala i-email 25 26 27 28 mhla ka-1 2 3 eseni sikhonze Nkosi yangena i-email ukuthi School of Mining singawathe ngemali engango 60,000 rand. Hayi sikhonze izinto ezikaThixo angazi masuka lapha singayaphi. Kule verse 14 emthandazweni yesabatha ethi akekho omunye ubaba wasidalayo
akekho nomama osincisayo mushembe kuphela lapha phambi kwethu kodwa sengidina Nkosi yamakhosi ngicela Jehova ungikhumbulele Nkosi into eyodwa ukuthi Jehova intambo esuka kuwe Nkosi iza kimi uhlale njalo Nkosi uyigrisa Jehova uyiqinisa uma uyithinta Nkosi ingatebezeli njalo Nkosi uhlale ungikhumbula ungidonsa namhlanje Nkosi ezinomhlaba ngabe lwamuzwa kaMbulu uvaliwe kodwa namhlanje ngunjinela ngawe wasemayini mphethe Nkosi ezinomhlaba abantu abadala imncane ingaka ngawe shembo ongcwele uma ngena babona ithemba Nkosi usisenikuzwile amen. Baba sezulu nomhlaba baba ngizokhuluma indaba ezangihlekela baba nginovalo ngiyakhathazela ngiyakhala ukuma phakathi kwabantu abangaka ngizawucela ngqongqoza ezulwini ngihlabele lo 128 ngizawucela imbongi kaShembe ukuthi ayingicelele enkosini ukuthi ingifisele uvalo. Bantwana basezulwini ngizobonga onyazini lwezulu ilona olibonakalisile ukuthi kimi luNkulunkulu ngithese ngehlela yisehlo indawo engeke ngichaze bantwana basezulwini ngithe mina umfana awumbumezulu loguqe phambi kwebandla bantwana basezulwini lo Shembe oguqe enguqe phambi kwakhe usivezile kimi ukuthi uNkulunkulu lapho khona lapho sasisebenza khona ngithe sisebenza awukhona into ngangiyenza ngangikodwa ngiphezulu ngithe beka ngithi umfowethu lona ngasinaye ngathi ngicela ukuthi angibhekele lonto nginyanga ngigcine ngiyenza lapho ngithe ngisengilokhuza ngathi ngiqeda ukuhamba phezulu ngithe sengiyathela iplango lokugcina baba ngithe sengibheka phansi ngangitshela ukuthi iplangwe khona insimbi ezishowe ngaphansi kanti iplangwe lanamathele libambe ukhonkolo ngithe sengibheka phansi nginyathele sengiphansi nalo lehla nami iplangwe kanti ama-reinforce ayi-5 eyibheke phezulu ekhonkolo ngithe sengifika phansi i-reinforce yangena yodwa yangena isiphakathi nendawo la kwathi lapho sefika inkosana efika ngilele phansi lapho ngangiguquza ngingazi ngizokwenza njani ngangibona ukuthi inkosi lo mhlaba sengiyawushiya ngithe sengilapho bangibhonqula Nkosi yamakhosi ngikuyona le reinforce
ngithe sebengiphuthumise esibhedlela bangisa King George. Bathe King George ke basebengifaka ipipe la. Bangibhola imbobo. Kwathi lapho Nkosi amakhosi ngizobonga Nkosi amakhosi ukuthi uNkulunkulu kimi. Ngithe sengibengisa King Edward. King Edward ngithe sebe odokotela benginaka. Bathi umunye umuntu wesilisa wathi wena sokudabula isizwe. Ngase ngithi mina cha angivumi ukuthi ningidabulisiso. Ngobani mayesho njalo umuntu ekutshela sengokunye ngesengisaba. Ngithe sekulapho wathi udokotela ngisayile ukuthi ke angifuni. Ngase ngiyasayina base ngibe ngibuyisele King George. Ngithe lapho sengise King George bantwana basezulwini base bengisa Edinton. Edinton ke abazange bekwenze lokho ngaqhubeka naleli pipe leli lalila elalidonsa igazi lalo ngaphakathi abantwana benkosi. Ngizokhokha inkomo kaShembe. Ngizoguqela imndeni nalesi sidalo lesi engihamba naso Shembe engcwele esingiphephisile emzimeni omngaka. Ile mfosi lena yayizophuka Nkosi amakhosi yagoba. Kodwa akekho umuntu ongagoba ile mfosi. Inkosi ikusonizwe. Kuphakama sabela wena ke ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni wokuphakama unyazo lwezulu. Amen. Lokhu kule phambi kwesihlalo sobukhosi usenzo kwamfeka ey'ntabeni zasemaqadini esazisweni ayibonga inkosi. Kodwa ngokusebenza sengaba seNewcastle entandane enhle phansi kwamfundisi uMbatha. Amen. Impela abakhonza abahle bezulu umusa kaThixo owunyazo lwezulu ubenele bonke abantu bakhe. Ngoba inkosi nabangeyilutho abafana nathi nje Shembe uyaconsela bona inkosi base beyaphila. Ngikhumbula ngelinye ilanga usesabathene eDanauza ngiyoguqa phambi kwesihlalo sobukhosi nami ngiyocela upha uNkulunkulu ngipha amandla okugana. Ngathi mangifika phambi kwenkosi yezulu nomhlaba yabe singibuza umbuzo engangawulindele ukuthi uhola mali uyasebenza yini. Ngathi mangiphendula ngithi baba ngiyasebenza. Waqhubeka umbuzo wathi uhola malini. Ngasho ukuthi ngihola malini senginokusaba wasathi le mali ehola ngesonto yini. Ngathi baba cha le mali engiholayo inkosi yamakhosi ngihola ngenyanga. Wasukuma esitaleni wangathi uyaqhika moya ngikuwa kahle ukuthi uyayizwa lento oyifunayo. Ngabe sengishawa uvalo kodwa ngabe sengithola isibindi sokuthi ngibe sengichaze inkosi yasezulu ukuthi cha baba bengifunde esikoleni njengamanje sengenza training kodwa belungu bangithembisile ukuthi bazonginikeza umsebenzi. Ngathi mangichaza lokho wathi sengiyezwa inkosi ibusisi. Ngasukuma phambi kwenkosi yezulu nomhlaba ngisiphethe isibusiso. Kodwa umsebenzi awungangizange ngiwuthole permanent ngaze ngaqeda ukulobola ngakhehla ngambesa ngaze ngasinelwe ekhaya. Ngathi ngisinelwe ekhaya kuMashi
umsebenzi kawukade uphele ngoDisemba kodwa emsebenzini belokhu beyirenew nje contract ngonyanga ngenyanga beyirenew contract ngathi mase ngisekhaya ngisengiselivini sengisinele ukuyisonto kwaba umsombulungu lesibili ngathola ikhola emsebenzini ithi call check ama-emails akho mangithi phepha ama-emails athi sesisitholile isikhala sakho sokube permanent emsebenzini ayibonge inkosi zadlula iy'nsuku bakhonza abahle bezulu yaphela ilivi ngabuyela emsebenzini mangifika emsebenzini kuLosibili mangithi ngicheck ama-emails ithi email impela sesisitholile isikhala sakho kodwa sicela usendele isitifiketi sakho sase-tertiary ukuze sibone ukuthi uyaqualify nokwenza lo msebenzi lungishaya uvala lungishayiswa ukuthi anginaso isitifiketi sikhona kodwa nganginesikweleti esikoleni esingaqediwe ukukhokha ngakho babe ngeke bekwazi ukunginika isitifiketi ngithathe lokuthi i-academic record ngolimi lo matric kuthiwa report thathe i-academic record ngimsendele le ntombi yomlungu cha ngiyile varsity ma ukuthi ufuna ukuthola ukuthi isitifiketi sikhona ngicela ufonela lapha esikoleni bengifunda khona usifune isitifiketi kodwa nali i-report lakhona iphendule intombi yomlungu ithi angizukuyithatha le nto nginikeza na ngiyakuzwa ukuthi futhi unesikweleti esikoleni kodwa yenza iplan nawe njengendoda wajama ukwaraphasi ithi le ntombi yomlungu ungasilethi isitifiketi sizothola abanye abawufunayo umsebenzi sibanikeze wona lungishaya uvalo ngeda sinelo insukwini ngisayikhosa amanxeba nami imali ayikho ngibona ukuthi imoto izongibambezela lokhu ngifake i-full tank ngishiye imoto ngihambe ngiyongena emhayikhweni ngishaye igagasi ngibheke eThekwini imoto ingithathe ngize ngifike eThekwini mangifike eThekwini hawala ngilichaza udaba ukuthi umsebenzi ade sengiwutholile kungenza ngingawutholi ngoba nginesikweletu ngaphambi kokuthi ngisuke eNewcastle ngivulile i-account yasesikoleni ngasibona isikweletu sisakhona 13,400 namanikiniki ngifike eThekwini ngilale ngivuke ngakusasa ngibheke khona esikoleni ayikho imali bangcwele ngifike khona mangifika e-faculty office yake-mechanical engineering mangifika ngibabingelele sanibona njani yebo siyaphila singakusiza mase ngithi ngiyayibuzisa mina ukuthi uma unesikweletu lapha esikoleni uyakwazi ukuthi usithole isitifiketi sakho kodwa awusitshela i-student number sakho isisho bathi uma besishaye kwi-computer lo mfanele lokhu ebuka i-computer ebuka mina ngase ngabe usezothini nkosi yami wathi ngesikhathi lo mfo wathi hayi wena unaso isikweletu angisibone isikweletu sakho la wasithela ngapha ngemuva wayobuya naso isitifiketi wafika wasithi green phambi kwami angibange ngisabuza obangcwele ukuthi kukhona yini ngimele ngikwenze ngaphuma ngisemagundwane ngoba ngisibone kahle isikweletu ngisuka emsebenzini ukuthi nasi sisakhona kodwa lo shembe esiphambi kwakhe mase ngifika sengizocela isitifiketi ngizoyibuzisa ukuthi wathatha into yakho ngangisazi kahle isikweletu une-NSFAS nangiwuthole phakathi nakho ukufunda isikweletu bangisayinisa ukuthi ngizivuna ukuthi ngiyasazi futhi ngizosikhokha kodwa ngizobana sengiyofuna isitifiketi abangifuna ngipermanent namhlanje emsebenzini nalokho uNkulunkulu phambi kwethu ngey'nsuku zamhlaka 3 April sihlala phansi bese siyabantwana abahlakahlaka kuphela ababonayo luthunyazi ithi inkosi yami ngisabayo kuyibheka laphaya inkosi yamaqadi masilimemezele igama kwaphela ukudumala nokukhathazeka saze sakhohlwa ukuthi inkosi uthi mina amakhosazana lakafika kwathi nesikade bantwana benkosi sesijahe ukubona inkosi enkulu yasephakameni esimenyeziwe phambi kwethu ngoba lo shembe uyayijayela uthando abantu bakhe sathi sesijahe ukumbona sathi sagijima nathi siyingane sayoma ethempelini siyofuna ukumbona ezungeza ithempeli wathi la ifika khona wazungeza ithempeli wazungeza saneliseka nathi sathi cha kodwa ngenxa yobufushane bethu asibange sisangena ngaphakathi sase saphuma ngaphandle ney'nsizwa ey'mbili enye kasithole enye isitobho sami sakomalume kayikhali sahambe sayoma ngasesigawini sey'ntombi esincane lapha empompini
sesimileke sesikhuluma ngomngane bethu sengithi mina kulezi kulabo bafowethu abanye ngithi mina engabe lenkosi ezodala ehlalweni sothi ubani igama lakhe uthi lo munye lo mfowasithole uthi hayi sothi uyikhwezi ngihleke usulu ke mina ngicabanga ibhasi lasesikhawini nasempangeni elihambisa imishado leli lihlazi ngizobe ikhwezi ayikhona bazole benkosi kwenzeka isimanga engingakwazi nami ukusichaza ngoba kwakhawunti insizwe engingakaze ngiyibone selokungazala futhi ngayigcina ngalela langa eyayiyinde ngesithumbu incane impishalo ngebala ishalo kunazaletha ophusha phansi ingabonakala ngisho inyawo yeze emva kwethu lensizwa njengomuntu okade silalele ukuthi sithini kodwa inkinga yalo muntu sasisaba sokumbheka ebusweni ukuthi usimuke nje ukuthi unjani yasiyaphendula lensizwa yasiyathi lo nkulunkulu okhona namhlanje izothi unyazi wezulu koza nginakho okwanele ukubonga shembe ukuthi uyivezile nabantu abancane nje abafana nathi abayintuthwane inkosi phambi kobuso bakho nobuso bomhlaba kodwa inkosi into esingathembisa yona ukuthi shembe sizokunikeza umqobo lwethu amen inkosi kusisizulayo umfana kaShaba ngulona uphongolo ngilozi yomusa elanga phuma sekode ngengumntwana omncane ngiyaqala nami ukuqa kule ndawo ngicela idalo zakithi ihlalo lemeni lwami ngingabhedi kule ndawo bese ngicela kwena Nhlanhla yamayekisa ungeluse kule mizuzu emihlanu noma emibili engizoyiguqa la uNkulunkulu abantwana benkosi uyasithanda abakhonza abahle enkosini ngizokhuluma nje indaba eyodwa bese ngihlala phansi engathi mangizwa abantwana abahle basezulwini ngase ngiyinuka mina amakhwapha sesizwile ukukhuluma okuhle bakhonza abahle okwenzekayo nokwenziwa inkosi enhle uNyazi lwezulu njengamanje ngiyibuze ngingedwa ukuthi mina yikuphi lokho engikwenzayo mhlawumbe uShemba athi ngibheka bese yangijabulela maye ngibona ngoba unokwenzeka sikhuluma kangaka kanje sikhuluma izenzo zethu ziyasiphekisa ngoba ekugcineni kweinto zonke uShemba lakhohliswa abantwana benkosi le nkosi esikhuluma ngayo angeke siyithenge ngamehlo noma ngamalini into efuneka kuphela inhliziyo leqinisa lokuthi mangisuka lapha ngenzani lephatha kabi uShembe lephatha kahle uShembe ngoba ekugcineni kweinto zonke singenzeka siyembethe ingonjwa siyembethe kodwa ukwenza kwethu mhlambe kakufanani nalokho esikutshela uShembe njengamanje njalo insizwa ikhuluma ngiyakhumbula ngelinye ilanga
Ekathini zakudala emzini wasePhakame ngiyacabanga kwakusentabeni yomhlangano. La khona kuthiwa ikhona insizwa eyakhuluma kule ndawo ikhuluma indaba kaShembe. Kodwa ekugcineni kosuku kwabuzakala ukuthi utheni kumaNazaretha okumele angakwenzi. Sesiyabona namhlanje lezi insuku esiphila kuzona abantwana bekusho basaba lomsebenzi wendabacho. Khona usisa bengisebenza naye. Lapha emsebenzini Nkosi ngiyabonga ingelozi yomusa. Ekhaya sikhona sizelwe ngibaba nomama siyishumi sisishagalombili sonke siyasebenza. Lokho asikhona ukuthini kepha kuwukuthanda uShembe. Khona indaba yapha ehlabelelweni ethi lenzalo umzimba wakhe ukubusiswa kaNazaretha. Lelo gama thina siyaliphile emndenini wakithi. Uthi mawuqalaze emumva umfica usisi wami yasebenza na ubhuti yasebenza. Akunakho ukuhlakanipha kwethu kodwa kuyilento uShembe athi uma inkosazana iphethe kahle yacela ebhentshini ngisho inzalo umzimba wayobusiswa. Le ndaba ekhuluma ngayo lensinde inkosazana ngisebenza nayo emsebenzini. Uma sebenza iyaxoxa nje ayikhona eNazaretha abantwana benkosi. Sinecala thina singamaNazaretha. Lento engikhuluma ngayo mhlawumbe ayisithini njengoba thina singamaNazaretha. Abakhona eNazaretha lo sisi uyaxoxa nje ubaba ekhaya this ubaba ekhaya yilokhu ubaba ekhaya yilokhu. Lo mntwana mayekhuluma uchaza indaba ukuthi ubaba uhlukumeza umama ekhaya. Simlalele bese simthiphisa ukuthi sisi ungayingeni indaba yabantu abadala. Wabi isikhathi lengane engikhuluma ngayo ibizwa uyise ngelinye ilanga nonina nodadewabo ibabizela kwagogo. Ngikhuluma into esiyenzayo mananza abakholwa eNazaretha bekhuluma ngabo. Uma befika kwagogo lengane iyona endala ithi baba lapha ekhaya siyabona uhlukumeza umama. Uma ibuza le ndoda endala ithi ngenzeni? Ithi baba ulamisa umama futhi wena umama kawumondli. Ngikhuluma into esiyenzayo maNazaretha. Uma isuka le ntombazane ithi oqala nje baba lapha ekhaya siyashona wena uyazi bayapi labantu abashonayo lapha ekhaya. Into eliyenzayo maNazaretha abakholwa eNazaretha bekhuluma ngabo. Mayisuka le nkosazane ithi mina futhi baba ngeke ungenze lutho ngoba uhleze ukwenza kokulungela. Ngikhuluma ekhona abantwana benkosi. Yasuka le ndoda endala yaduba maNazaretha. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho ziyekwande ezweni. Yingakho ungasekho ixhege emzini wakho nifana bancane. Yingoba ugcina umthetho lihlonipha uyihlo nonyoko. Mhlawumbe sifa kangaka abantwana benkosi siyathi inhlonipho bazali bethu. Yathi swale nkosazana yaphuma le ndoda yayendlini yangenhla yadonsa umkhonto maNazaretha. Ngimcelela intethelelo lo sihlaphe khona ukuthi uNkulunkulu amfake ezulwini. Yingakho ngizokhuluma phambi kweparadise. Ngoba njengamanje uma isuka le ndoda endala yathatha umkhonto yaya esibayeni yafika yahlaba phakathi kwesibaya yasiyaphahla. Into ezenzayo maNazaretha. Uma isuka le ndoda yaphahla yathi lapha kuba lo baba engikhuluma ngayo uyinduna ungumfundisi esontweni lakhe. Uma iphatha yaqeda ukuphahla yaphuma kwathi ngomsombuluko kwakuyisabatha. Ngikhuluma ngamazwi omuntu omdala uma ewakhipha ehlubukile ebaleni aba yiqiniso maNazaretha. Uma uyihlo nonyoko ekathi angizalanga lutho lana impela uyashuma uphila. Unokwenzeka namhlanje sikuzala kangaka nje kade sandule emhlabeni. Sizokhuzana phambi kwenkosi nenkosi iyakhuluma asizwa mhlabe kade sahamba emhlabeni. Umehluka nje ukuthi saphila. Mayisuka lengane yayisithi hayi ngeke yasishaya yashaya lokho eshaya khona yaphuma emsebenzini. Mayifika iyasixoxela ngayithola kanjalo le ndaba. Mayisuka lapho lengane kwaba umsombuluko lesibili yahlatshwa ukugula. Kwaba ulesithathu kwaba ulesine ngolwesine oluzayo yahamba emhlabeni. Uma yahamba emhlabeni la ngiyakhona. Mayahamba emhlabeni lengane kwaba munye emsebenzini sonke siyabona ushonile usibani ba. Baba khona ke ukholiki khona kuthiwa ngokholiki esiphila ngayo emhlabeni.
esebenza nabo bahamba bayiphelezana lengane lapha eyayisuka khona angeke ngisho indawo ngoba mhlawumbe ngiyathinteka nami uma befika bayisithola isitory ekhaya ukuthi kunzima kuyashisa le ndoda engiyise inxapha kayiqede egcekeni uma isuka labafowethu bese kufika isikhathi sokuthi isidumbu silandwe emoshani salandwe isidumbu emoshani yayi ingane yafika ekhaya yabekwa emseleni kwase ukuthi lamantombazane nabanye abafana balama lo muntu ongasekho base bethi sizomfihla kanjani udadewethu nilalele mananzana khuluma ngezingane abazali bephila zilawula uma kwenzeka isho njalo sihlala phansi uma kwenzeka sisho njalo ithela ingane hayi mina ngilotsholwe kusho ingane singamawele ithi mina ngilotsholwe angeke udadewethu ancwatshwe ngembuzi noma ngenkukhu ngilotsholwe ukukhohlakala okungapha ngaphandle siyabonga shembe ngoba inyanza mhlawumbe ngeke iwenze into engikhuluma ngakho uma isuka lengane zingamawele angeke usisi ancwatshwe ngaphandle kwenkomo ngilotsholwe ithi ziyathutana ziyafika isidumbu yangena ingane zakhuleka kusukela ngo6 waze washaya u12 ebusuku zingamazayoni uma zikhuleka zisho labo baba loloshika yonke into ekhulunywayo uma beqeda yaphuma inkomo esibayeni ngegama lezingane bekhona abazali yahlala inkomo ithi le ndoda ezala lezingane qedani masishane nikhiphe lo muntu niyombeka endaweni yakhe yokugcina mina angisayingeni lento eniyenzayo yancwatshwa ingane ngaleyo ndlela kwaphela isikhathi kwaba ngumsombuluko kwawulesibili kwawulesithathu kwawulesine yabuya le ntombazane kulabangani bayo seyizothi usisi wami ngicela uyongikhulumela nobaba ekhaya angenanga ezulwini ngiyayibona nje isonto kwashebele ngane ekhuluma ngayo isayoni nje abantwana benkosi thina masikhona singabananzi asilazi iqiniso sizokwenza izinto siyintsha sithi siyahamba siyakwenza abashu siyophuza utshwala siyokwenza konke lokho ongasile ekugcineni kwey'khathi zonke leyo mvuzo iyosilandela ngoba ekugcineni siyalazi iqinisa kodwa lona engikhuluma ngayo akasonto nanzaretha kodwa wagwetshwa naye egwetshwa ngumndeni wakhe lona okuwona athi uma engahloniphi uyise wasekuzonda umndeni ozala le nsizwa ithi mayichaza le ndoda ithi wena bekungafanele ungene indaba zethu mina nomzali wakho ngoba ekugcineni icala lami njengoyise wakho ngiyoliqula mina nomndeni wami akusikho ngangawe ukuthi wena ungiqulela amacala ngoba mina ngiyakuzala inkosi usayizulayo amen yalizwa Kosi izwi lakho Bantwana benkosi ezulu nomhlaba ngiyandingelela lonke babelonyasa amen baba osezulu nomhlaba umntwana wakho lo ucelo
wabashezi ezweni lasemakabeleni ngaphansi komzi wakho Nyazulezulu entokozweni. Amen. Yabonga Nkosezulu nomhlaba ukungivumela ngize kuwe phakathi kwalomzi wakho egcwele waseJudiya. Sihlobo ezinhle ngizoba bazi uNkulunkulu phambi kwami uNyazulezulu. Baba ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini ngisebenza ebusuku. Sengiyaphuma ekuseni ngilinde isitimela siya koMashu eMontleye station. Uma ngimile siyaqhamuka emlazi isitimela sizanelo ngapha emsilindile asiyaqhamuka uWinoko. Uma ngimile siyaqhamuka insizwa eNazaretha. Awulibuzi ke iNazaretha walibona ukuthi ayilonyazi ke lelo. Ngangayibuza lensizwa ukuthi sinayo sikhotho ogqokeni olulodwa. Kodwa ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esinzima Nyazulezulu uhlezi ngakho esihlalweni wawuthi mawubingelela inhlasuthi uqala uza ukuthi ngabe sikhotho ogqokeni olulodwa ngeze njalo ngathi sawona inhlasuthi yoNyazulezulu yathi amen baba ngathi nakho kwesidla ndawonye ngase sibingelela sesixoxa indaba ezinhle zoNyazulezulu uhlezi ngakho kodwa esihlalweni siyababaza lensizwe yomculo ezweni lasenkandla ithi wemfowashezi uyalibona ngodonyaza ukuthi lukazimula kanjani uyabona uThixo lo ngathi uNkulunkulu lo owafotozolayo uNyazulezulu ithi lensizwe mama wemfowashezi ngikuxoxela isimanga uyazi lo uNkulunkulu osolayo uNyazulezulu wangikilela isimanga bese ngibeka indlebe phela uzonendaba ezinhle ngibeka indlebe ngumfowazana nithi khuluma ngomncane wenze njani ithi lensizwe yazi uShembe uNyazulezulu wangikilela isimanga isho lawo mazwi October ngibuye emsebenzini iviki lokuqala ithi yazi lo uNkulunkulu ehlezi ngakho ehloleni u2011 njengoba ehlezi lo uNkulunkulu sogilela isimanga ngithi khuluma ngomncane wenze njani ithi ngengazwa ngikhumbula ezweni lakithi enkandla inyanga ilibhojozi mayibhojozi inyanga bokutela bazini awunyanga ilibhojozi ngicima ngithi hanga khumbula ekhaya seyahamba imali idala izingane kodwa ngabheka uwolethwa ngathi hayi khona ngihamba ngibuye ezweni lakithi yasigqokela ensileni emlazi ithi ngagqokela ensileni ngakubela into ezeThekwini ngafika ngalehle eClermont Renke enkandla lapha emphemeni eClermont Renke ithi ngafika mangifika eTensasestandini ishado ngomntwana yedwa kwiphume ithi ngathi hawu impela ngimenyiwe namhlanje ithi ngiyona mzini wabomkhulu yangena ngakho ngaphambili esihlalweni short isihlalo isikhala somntwana yedwa kodwa mina yayisihlala ngaphambili isemayitheli samuyela isikabha savalwa kwaphuma iphepha ibhuku uyazi lento uma uhamba long distance la nibhala khona amagama enu nonke uSibanibani wakwaSibanibani ne-ID number yakho nocingo lakho eceleni kwakhona long distance leyo baphuma ibhuku laqala kulensizwa lalothi qhubhe besithi uma selifikile leli bhuku lebhala labuya labhala laselibuyela lapho phambili uma selibuyela phambili yaqaqwa nemali sometime alizuqoqwa ngendlela iqoqa la esitandini long distance lengikhuluma ngayo Mexico imali sefaka uDriver esilungele ukuhamba imoto Nyazulezulu azowuthixo emhlabeni angabona ngeke ebone nje yayisikho imali wafaka ukiya weignition yathi imoto yasingena umoya lensizwe ngomacingwane yasithi hayi ngicela uxolo bantu abalapha kuletekisi ngokukhulu ukuzehlisa ayiphuma isuka imoto ngizocela lesigoba amehlo ngesithandaze abasebathandaze ithi ngase bemhlonipha intombi endala zawathi mbu amehlo lapha backstage waseba khona intombi engayizwa kahle lento ithi le ntombi yayikhazimula yayikhuma ingcele yayifaka ubukazikazi lapha emqaleni ifaka namazinyo egolide yasinga iyayizwa kahle lento yasithi lalelana sakhathala abantu bakaShembe iseyitimeleni bona isemateksini yimo siqolele baba yathi lensizwa ngoba umntana bonke labantu abazehlisa wena uzalwaphi ongenanhlonipho kangako ayazi yayinaka sivalile amehlo intombi endala nensizwa endala ezaziyo ukuthi uhambo lwey'nqola zomlilo lunjengembathatha yona obongufikile la uyakhona isensizwa ngase ngithi baba Nyazulezulu Nkosi yamakhosi ufika kulelizwe wathi emthandazweni wakho ukuvuka noma ngihambe esigodini sethuzo lokufa angikusaba kubi ngoba wona Jehova ukimi wawusho le ndaba esikuyona-ke sithwale Nkosi ngomhlane wakho banzi sifike siphephile yathi ngakhululeka abantu bathi amen phela uShembe yaziwe
Uma bathi abantu asisuke itekisi andubisuke yathi nje kancane mayisasuke kancane wasekilodalo lentombazana sabekiside ekhuluma ngayo yathi wo ngicela ngivule isitapha ngiyehla mina yasala wathi hawu sasiphika abantu sathi imoto igcwele yokugcina le moto enkandla sizomthatha komunye umuntu manje yathi hayi ningabe ndaba nemali ngifune imali ngiyakha kusasa hawu yabona ayiliphumele wovuna isitapha yaphuma yahamba ithama iqabama nesitapha bese side sibhalayo ngoko ndathi mayikhona yathi la ngifuna ulandele umsebenzi kaNkulunkulu phambi kwami yathi la nonke nabantu enilabo letekisi niyohamba nisinda niyosindela noma kubizinga bangashambe akona munye ofika la beniyakhona wathi ntombazana ubula saphuma into isizoyidala sayibheka ntombazana yazi yabonakala yaphelela emehlweni wathi shembe fika kulelizwe emthandazweni wakho noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angiyosaba lutho ngoba uNjehova kimi ayiwazi uNkulunkulu Nkosi nomhlaba senama Jehova insizwa yini lapha ekhaya ngingangumntwana ompilo yakhe yancikisela ngendlela esimanga ngafunda isikole 2005 mangaphosisi ngathi ngivuka ngiyophemba eqibeni emzini kababamkhulu mina omdala mangiphemba ekitchen yizwa sengithilwa into la eduze kwami mayithe ngithina ngiyiwa njalo ngohlangothi yayothi ngqu ekhanda fika udumo umqondo wasuka endaweni yawo ngawa mayiza lento bemzalayo episode 20 nawo umvutewa uyafika yini kwenzeka mntanami ngithonte ngena ngomleze ma yathi ngqu phekwenza yashesha ma kuluzongena umhlangano ngiyakulandela lapho ngaya endaweni yomhlangano nentombi ezalwa nobaba aunti ngabhingela etsileni imali yayisisetshenziswa ngendlela eyisimanga kuthiwa kulona lokufa kuthiwa ncinda khotha phalaza ayazi yathetha into kodwa ngaya no-anti udadewabo wababa endaweni yomhlangano endala emhleni yothingo lobathiya ugandagando ngaba yogandaganda beneteri ngathi mangifika nawe uyayazi la ibibusisa khona phansi kwentaba kwakunesingana lapho ngizonikela ngishithi 50 rand ngiphuma ngihlelile dokodweni yaphela yonke lento phambi kaShem esethi khuluma mntanami yangishaya emahlombe lo Thixo wesine nganamali ngingakaze ngibe nawo wathi lo Thixo sona mntanami ukuthi ufuna uShembe akhiphe ukufa wakuthola esitubhini uvuka uyophemba eqhibeni ngathi baba kunjalo hey wayazengani bewumuntu athola into ngathi baba kunjalo wathi kusukela namhlanje kuyophela lokufa ngimdala namhlanje umzini wabamkhulu ayisekho lento uShembe Nkosi yamakhosi uThixo uyabatshaza nsuku zonke khula ngezizwe Nkosi ekusini baba ngumntwana Sezulu nomhlaba yakhuleka ezulwini umfana oguqile ngwawamajona ehlala kahle ithempelo londi ngaphansi komuzi wasemlindweni zihlobo ezinhle zokumkhotha uthiwa ehlala uNkulunkulu wesibili ebizwa ngelanga lama-Afrika bathu wakwaphatha inkonzo ngesabatha lokuqala ehleli
wayesekhuluma ngoba kwakhe ubabamkhulu ethi ubaba impela bebaphikisa abantu bathi phambi kwakhe kwakunensizwe eyihlezi kwi-wheelchair kwase kuba neyinsizwe ezimbili ezayihleli buqamama asezithi ubaba ukhuluma ngani ukusho kanjani ushembe yaphisa kunomuntu ohleli phambi kwakhe kwi-wheelchair Bathi waseyivana inkonzo ngalelo langa waphinde wabuya ngesabatha elizayo wayesekhuluma indaba eyodwa Bathi abantu ababili bayiphinda le ndaba usho kanjani ushembe ukuthi ubaba bephilisa yena engamphilisile nangu ehlezi kwi-wheelchair phambi kwakhe Bathi wayesememeza wathetheni lapha kunabantu abangithi ngiyakhuluma lapha bayafungazela kunemvumo walapha eduze wenu wakhona into yakhe eduze kwaplanga sonto leyithe eduze kwabo wathi abantu bathini yathi inkosi njengoba ukhuluma abaphinga bathi inkosi umuntu awuphilisi ngayo yathi ikhuluma ngalomuntu phambi kwayo inkosi sithi ngiyambona lo muntu ithi mntaka shembe simdala sande lo muntu ozahambe ngwasezulwini Lo muntu njobe ehleli kwi-church ufuna ngatheli umuntu ngentula engangqapheli umuntu engaxabani namuntu azaphinda ahamba kuye lapha esamthatha khona ezulwini kodwa ngoba nina ndaba zamandla kaShembe sesiyamphisa thina boShembe wendoda siphuma apha ndoda sisumi yahamba esibona nenobili mnika umsebenzi walo muntu nemkhathi ubusuku nemini lapha yakhona ngalo muntu udaliye ufuna azafe ngwasezulwini Kwahamba isikhathi ndoda yasihlubuka le ndoda yathi hambe yophuza utshwala yathi ngasabonakala phakathi komuzi wasephakameni Bathi thina sabona siphile Nkosi inkosi abaza siwabiza la madoda yathi nina yathi uphela umuntu wami ngathi emkadeni bathi Nkosi asamazi uhlubukile Nkosi asamoni phakathi komuzi Yathi nabani imlande basebeyamlanda yathi phinde ikhuluma amagama yathi lo muntu boShembe samdala bathi mdala wasezweni ngakho namhlanje ngobe sehlo siyambuyisa wona buye ehlaleni sakho bathi segedeza bathi sibele kwi-wheelchair Uyaphilisa uNkulunkulu wezulu nomhlaba Ngiyazi lezulu uNkulunkulu kubone baba wami ngo-2021 Ngokathi bekunomshado lapha kithi emkhandlweni Ubaba nguyena othemelezayo wathi bethi uthemeza wena hamba izwi laphela Ubethe khulume phambi kwakho ungamuzwe Hleba wahamba isikhathi wayethatha isinqumo sokuze wohlala nathi eThekwini wayefuna ukuhamba odokotela utheme bahamba odokotela bamcheka bangathola lutho Nkosi bekuyisikhathi seCovid ngiyakhumbula uyona lenyanga yomhlangano bawokuthoma Base bethi bacela ukumhlinza odokotela lapha entanyeni ngoba izwi langeke betheka ukuthi akanayo ikhenza wasefuna kusayina omama bobabili bevuma ukuba abahlinzwe bathi bewathi esixoxela ngathi sihlele endinga sengithi mina baba ngedwa ngamvuma ukuba uyohlinzwa wayesephenduka umnewethu omdala wathi ufune baba aphile ngathi belungile baba makufanele efe engenaso isikheshe emzimbeni esohlupha thina kusasa Bathi ukuba belapha uShembu lapha ebuhleni bevale senza ukudla la endlini ngoba sisodwa ubaba hamba emahlala insuku ezine ebuhleni bese sibona akaphili bese ndathatha isinqumo sokuba bahamba yohlinzwa Wayesefona umancane wathi nawe mntanami uvume into uyihla yohlinzwa ngathi mina cha mina baba mina nomphela bethu omncane ngasivumanga bafuthi bese bevume bonke wathi nami noma wakho mntanami asivume futhi ngiyacela mntanami ukuthi babone ngomsombuluko agibela buye ekhaya Ase mithi cha mancane besacela ubaba hamba yohlala emhlanganweni Wayilona leli langa Nkosi yamakhosi wafika ngolwesine ngiyakhumbula inkonzo enabatsha isebuhleni wafika ngolwesine Nkosi yezulu nomhlaba wawulesihlanu ngesabatha wathi ehlabele etempeleni lapho umizwi ngawe nyazi lwezulu lokho akhuluma lokho namanje uyakhuluma Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga Khumbula amakhaya siphuma kona Nkosi bese yasikhumbula shembe nginyathela kwethu lapho esama khona umsebenzi wakushemba abantwana singawoni Nkosi kusisene kuzwile lapho sengisondela abenzimini
Siyabetha inkosi enkulu enhle yasebuhleni bokuphakama. uNkulunkulu kaBaba, uNkulunkulu kaMama, uNkulunkulu engiphila ngaye. Nkosi enhle nyaziwezulu, cela Nkosi ungithande. Salwazi esidala sakithi emzini wakithi waseyideni enhlanhleni eMaritzburg. Siyakhuluma ngolunye usuku. Sithi bantwana abahle enkosini, lingaboni ibala, ucela ukuthanda ushembe. Inkosi enkulu yasephakameni yakhuluma kithi sisebancane. Yathi ngaso sonke isikhathi manithandaza anawukhumbula ucela ukuthanda ushembe. Ngoba uthando lukaShembe kaliye emva, kahlehlele emva, kalimshiya umuntu, kalimdubi, aliwejele, aliwesesogweni, kodwa lekhaya ephakameni kayibonga inkosi. September 2009 emzini omuhle wasebuhleni. Sekusondela isikhathi sokuba shaya insimbi ntambama singabafanyana nezintombi ezincane. Sithi sisalindile sabona imoto enhle enezinsimbi ezigqebezela ngaphambili. Uma ifika lensimbi sonke uma ifika le moto sonke sajabula saphambili sakhuza ingcwele sangena ngaphakathi. Uma singena ngaphakathi kwathi sihlale phansi. Sahlala phansi sayishaya insimbi sazungeza ithempeli sabuye sangena ngaphakathi sahlabelela saqeda ukuhlabelela sasesaqhubeka sawathi wahlala. Uma kuthiwa hlale waphuma umkhulu omuhle. Alaphuma ikhehle elihle. Ngikhumbula uma umkhulu wami ngizona eqala ukuyibona inkosi uThixo. Wathi hawu ikhehle elihle ngaka alingisheli ngani ngiqome manje. Shamba umuhle. Uma ephuma lo mkhulu kwaletha isihlalo ahlala phansi. Uma ehlala phansi wathi sanibonani bangani bami? Ninjani? Nisaphila? Wathi hawu bese nathola ama-orange. Letha ama-orange. Waletha ama-orange sasaphosela ama-orange. Waletha ama-chips saphosela ama-chips. Ithi mikhuluma enhle yasezulwini ithi angingitsheleni bangani bami namhlanje. Nifisa ukuba yini kusasa? Yini nifisa ukuba ngoba nifunde esikoleni wonke umuntu oyisuma ngamunye ethi mina ngusibani wakasibanibani ngifisa ukuba ukuthi. Mina ngusibani wakasibanibani ngifisa ukuba ukuthi. uJabulani Khumalo lo landele emva kwamshumeli kade ekhuluma khona manje wayekhona ufakazi wayekhona futhi ngalelo suku uyena futhi umuntu owaba ukugcina ukuthi akhulu akasukume wathi sezosukuma yathi inkosi ima kancane mnganami tasabheka iwashi yathi ibheka iwashi yathi awu isikhathi sangishaya kodwa soqhubeka le ndaba ngolunye usuku kodwa loqhubeka le ndaba bese khona uNkulunkulu ongunyazi wezulu namhlanje sasingazi ukuthi kuyoba khona uNkulunkulu onyazi wezulu nangu phambi kwethu asibukile inkosi osenekizweni Umhlabelela ngentokozo Sini
lakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngabonga ithuba baba engilitholayo ukuba nami ngiguqe phambi kobuso bakho ngikhulume engikwaziyo nengakubona. Sizwile inkosi yamazwi nomhlaba ethi asikhulume ngemisebenzi emkhulu enziwa amakhosi asebuhleni. Ngizocela ukukhuluma ngenkosi ephambi kwami unyazi lezulu. Sayilandela inkosi yamazwi nomhlaba ngomunye unyaka. Saya emzini wasenyakatho lo okhulumayo unkosana uLamula wakamazibuko kwaBhekuzulu ekuphakameni. Sayilandela inkosi yamazwi nomhlaba ngomunye unyaka saya emzini wasenyakatho ethi iselungisana. Kwakova lo mhlangano. Sathi masifika kulezi indaba sekushaya isikhathi sasemini ukuba ukhuluma uNkulunkulu. Wabe sayiphatha inkonzo uNkulunkulu phakathi kwethu wafunda incwadi lisela John 3 ivesi lakhona u17 lapho ithi ukukhanya kufikile emhlabeni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya. Yafunda umvangeli umncwami ngithwala wongoye wathi sayiphenya umvangeli lencwadi eseyibizile uNkulunkulu incwadi waseshaya umlozo omncane lapha epulpit. Bakhumbula babekhona. Washaya umlozo omncane kwangathi ushaya ikhwele lapha kulamuza selungisani. Kukhona indoda eyayingenile igula iphethwe abafana ababili beyibambe ngapha nangapha yayifaka intambo la ekhanda yeyiyoni le ntambo ayisili Nazaretha le ndoda yasizohlala leduze kwami ngase ngiyasuka ngoba ngangicike ehlahleni ngamdedela umuntu omdala ngoba ngimbona futhi ukuthaka waseyancika lo baba wahlala phansi ecimezile wafunda umthandazo ecimezile yathi sikhuluma inkosi sishaya lo mlozi lapha epulpit ngabona isimangaliso bandwela bahle basezulwini ngaye uyakhohlela le ndoda isikhathi eside yakhohlela isikhathi eside wathi uyasukuma umfana wakhe ethi ufuna ukubuka lo baba kwase kuphuma into emlomeni yaphuma kabi lento asihlala eMnazaretheni wami imbi lento ngiyibukayo ngase ngiyanyanya bandwele ngayesi sindoda hawungaphila namhlanje. Philisa uNkulunkulu phambi kwethu ongathi ngokuthi uzufike kuye siqu sakho ukuphilisa ngomoya. Ngeke ngayilandela inkosi. Ngaye intabeni ezikude ngabe engakaze ngiyezona zaseMozambique. Ngahamba ngana passport ngahlofa. Saba nenkinga abantwana bahle basezulwini sathi basiqeda nje ukudlula. La kuborder gate ngithi senginqobile. Sathi kuhamba ibangana asimisa amaphoyisa. Yoqala nje sicela ama passport. Ngathi aweshembe ngathi ngiyazi lezulu. Cela ungilekelele inkosi ngaze ngasenkingini. Mina ngayede emotweni ongana passport. Bangona bakhe basezulwini kwakuyi iphoyisa lesifazane livutha lithi bhelathi passport. Ngaphuma phandle ngayovula ibhutha ngazi ngivula ibhuthi ngikhona ngakhipha ikhwama ngabe ngikhwama phansi kwaqhamuka iphoyisa langaphesha lesilisa la khuluma ulimi engaluze bekhuluma babili engakuzwa nje ngakuza sekuxolisa leli lesilisa selithi qhubekani nendlela yenu siyaxolisa kuselibisa unyazi lezulu. Uthe uqala lo nyaka ngathatha isinqumo ngathi ngifuna ukwenza izifundo lapha safety. Ahamba bangwele ngazenza. Kukhona isifundo incident investigation. Sayibhala bangwele ngayizwa ukuthi hayi ngikufake ngifailile vele. Bangwele bahle basezulwini. Sebaqhubeka nezifundo zethu. Wase yangena ifacilitator isithi bonga masiko ngicela ukukhuluma nawe ngaphandle. Ngaphuma ngaphandle. Mangifika bangwele ithile insizwa kwenzakaleni imina nengakufundisanga kahle ngoba lezi ezinye izifundo uziphasile lezi usifele nje dismal ngathi cha phela ngeke uphase konke ngeke ukwazi konke uma ngifike kulungi ngangena eclassini bangwele ngingena nenhliziyo ayisabhlungu ngikhipha imali
ukuba ngifunde ayisabhlungu inhliziyo abangcwele iyaqaqamba ngakhuluma nomoya ngathi ngiyazila sezulwini ngiyacela Nkosi ezulu nomhlaba ngiyamuzwa impela uyasho ukuthi ngifikile futhi ngiyavuma imibe ngibhala impela ngesifikile kodwa baba ngiyacela ungenzele nje umusa ngicela ukusiphasa ngilinga uNkulunkulu bangcwele ngicela ungenzele umusa ngicela ukusiphasa saqhubeka nezifundo zethu saqhubeka kuhamba isikhathi kwasathiwa aseza the reception aseyiphumile identificate nithatha identificate zenu ngathi mangifika angisilindele nje nalesi vele ngitshela ukuthi ngisifelile kodwa ngathi mangifika ngafika certificate sami se-incident investigation sikhona kwayisona ngisiphasa ukudlula zonke izifundo zami ngathola 96%. uNkulunkulu phambi kwethu shaba engcwele baba nyazilezulu ngawuqala umsebenzi mase ngithwele izitifiketi zami wangipha umsebenzi ngawuqala kulesithathu Nkosi ubuya kabe kabezayo ngawuthola ngomsombuluko ngawuthola Eastern Cape aphinde ngakuhlupha baba ngathi hayi ngeke baba ngifuna mina kude lapha nangempela banginike remove namhlanje ngisebenzela eduze nasekhaya ngiyakuthanda nyazilizwe ungithande Nkosi nami ngangilahla ishamba engcwele Inkosi busele kusuyile. Siyabonga ukufakaza ubuhle simphiwe inhlalisuthi bosizi babusisi. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sama-89 89 sizocela usibongiseni Muthwa waseNhlanhleni asihola lesitabelelo Nkosi Mbusisi. Nkosi Busupha nathi Nkosi yethu awuleli
bonke kusasa. Sasa futhi ngizoya ongoye ngiyovula ihlangana manje ngiphelezela yini. Manje ngangiphelezeli mabefe bengintshontsha lapha nokuthi ngayifuna. Ukushuthi ngicabanga ukuthi sizohamba kodwa sosheshe sibuye Nkosi inibusise. Athi mvunulo Nkosi inibusise. Ile ningiphelezele ngolesithathu ngiya emacambini. Bathi mvunulo Nkosi inibusise. Nkosi inibusise.